Mame ma akwaba emfa umbra Ghana insem TVGH so ofre me adwowa search him abusua mesra on subscribe ya subscribe me notification bell no so for more news Muntie musu kra maintain amena mogo do yetimi nya regional chairman yaka so be a chairman ya that means that person no will do the top economics of a society a wotimi ye role model sebi previous enye sika keke ne wo Wontumi ho a obi a be person ne banye se Wontumi Wontumi ayede ya obi am se binye sika ana ene Ghana yi ya ye ne sa se ye de si awowa press ye obi anya sika otimi di tumi a wonyina person ye se Wontumi pese bi ho the property ntia person ye se Wontumi ana se nipa bia na no no okasa regional chairman de nka obie wano na wo kasa ye hu se bi o wadwene asem bi a epia firi wonu mo ho when say what tina radio so tina TV so asese bi o ya bi bia hye to wakasa basa ena no jo mahama running mate ya wakofa no oba yi maami wo so disi wo se do si wuro no hwe maami nanim osebe enu na bi no se na regional chairman talks enu na bi no se eye centrofo yi eni nananom ya so nkwasi asem se so da amu mi anka no kura bi ni nsuro party no obi anya MPP ni chairman obi anso ntimi nya MPP ni chairman ana party ye papa no mobre ye ofa no mobre ye nana no mobre ye ene ye timi atena wa ama obi anya sika kakra nti wo de party nani mo ye fom wo Asante region party no yi region na po efrimo region o se chemensa ene mu no amako suku alayafo na mo se yi e friend say was yi Jose usu munyina amako suku na ntimo tisi wona mo regional chairman ne sa papa we etimu anya mfere ene sikanti mema nyina dane ma ekuru we mu ade a Wontumi ye no etan wo ye ka kire mu se nyesei na regional chairman behave akufo do se da opeso ogu efefanto opeso ogu chairman mankwa opeso ogu ayi region ani mu asenti ene chinchira Wontumi na mebe shemko I am this announcement go to all my followers. Say, this guy, I don't have any sympathy for him. From today, you be send me video about his idea. This guy deserves to be die. One more that they born trimuno. Now I think I'm pine trying to secret to me. Wontumi me be video bi mo hwende ade a Wontumi aye wan se okaye no de no oye na akufado ntia o wan se obawie no o se akufado mpacho akufado no toba akufado ye chairmanship no akufado ofri Asante region akufado o ya Asante region ni akufado ye to chairmanship Asante region no Akufado to be. Akufado no to Asante regional chairmanship about to be. A banison. Bon way in the Nissi Wontumi so. Go Wontumi any more say. Yeah? Wontumi go do send 7 cosuna. Was every father when he be. Me money be. Me say Asante hini be kitwani be. And ne Okatakyie Afrifa. Omo ye under. Omo ka Wontumi case home. I'm telling you. Ono wa hibi. Wontumi amani ho ohun sesi me say oka ho bi we. Ba wo say ewi ase eso etwa no ho abiri bia ekosan besi na chi. Ti wo dwadwen bibia dwadwen pa. Wo ye bibia de pa na de obetua no. Enwa na obetwa. Enna Wontumi ni save. Enna me no ka say Wontumi ani ni save. Na one more pine to one pine ye. One pine ye. One pine ye. It's a come 2 tin so. Ahuma so one pine ye. One pine ye. It's a come 2 tin so. Ahuma so ni a hand tankasa. Ahomaso ne ahantan kasa Wontumi anya ne hwio
Chema Wontumi anya ne hwe. Osore tena ase say me destroy the image of Chema Wontumi. Adentia Akufuado no aka nkwasea obondi nkwasea Akufuado na akwafa na besi wo moso Akufuado ewo Eastern region Akufuado chairmanship on to Banibi oh Asante region Asante mantem for to Oba ana omodi omo chairman omodi man but opa Akufuado abayin no o se Akufuado person o se party no Asante region nti no kofa saabi na tiasem oka ya it pains me say wo opese wo ye Wontumi ti say o say wo opese wo ye say Wontumi. Of course I want to be like Wontumi. If me ye Wontumi anka I will be feel proud obra Wontumi abo Okatakyie Afrifa ummo bi da na ko wo Wontumi mo bi da na wo da ko wo but anibre afema hu ba bi a ewo no ana ma hu de enti asa ntoko ni siye no asabra ntiewe Okatakyie Afrifa eye niprefo wo ye pesamin kuminya bambro sampa wo pe obema bi ni brade be friend bambro sam enti na ni breche ma Wontumi wo obra che ma Wontumi abo and you are asking that guy and guy say Dabi Wontumi wanene ne ho Wontumi waja okore wanene ne ho ana Wontumi sebi o wanama no so bin Wontumi pacho wanama na ebin etetare ho sebi mo amuji mu fanchame and you call him say you want to be like that guy call Wontumi adan ya Wontumi akoyi good enwan say ye wo original uti fu interview na say ye Akufuado region wa okay say wo ya ko fu video me me ye free so kan kwa sam say Akufuado pa say ye Akufuado ni krom a na ni region wa obetu so Chema Wontumi de ma wo how possible Ashantefo na koto oba ana ma won kotu do mpe how say we de Akufuado boy we ntimi nka asem ba ko mienu miensa without mention another name insulting another attacking another this guy every single comment you make biano e was say we de Akufuado be ka ho no din attempt for no reason na me say wakatua enam kwaso ba enche wakatua enam kwaso ba kakra we say we tika kra pa ye ha next time no emu be bie mienu na ebia na fe wanya osu nyansa e free sabere kon ube sue se de kasa se de yenye tribalistic se de yen tiny people for no reason Wontumi ye ukromuni Wontumi ye body Wontumi ye onfe na Wontumi eye moja tisenka Wontumi aye bikura na enkoya frɛ Wontumi back door atwe kamera begina wo so and Wontumi so nya review Wontumi nya hwe enu akire Chema Wontumi san kosia no ekofam no ekobam no esan ne kodi nkomo that day me bufu Wontumi a na enso Wontumi ni munyansa Wontumi ma me hu se sebe unuanya and that day I fall if it's out am no ekodi na no obi ahwe me a ma pe Wontumi asem asase no na metan na ye me ya said yet abamu awe destroy the image of him Nasta or wakumapa or what odo or what ma abusha for money must am take am say my wo etimi san ko gina mu me ko ti le ba se Jimmy say cha say school ameme ma no ekọ no mo kyerɛ nsohwe a omode be kwa akoma kwan ana mo kyerɛ mo exams Monday ne yeso man kyerɛ ana no Tuesday yeso man kyerɛ ti enna meme yese me first school mo na makobisa ne nti a exams na duru ho a yeso mo ntwere na in fact ayawrewusem esan ye mobo na me ko tie free headmaster na no mu no a wase 80% 70% to 80% in school kura no omo ntua school fees and omo ntua exam fees omo yaso mo rechi parents na mo frɛ papafo no abisa omo ntia omo ntua fees and exam fees no
na asema obia ka ne se niema mu ayedene babi mu ayedene na omun niska ometua nti ka omoma omomre kakra na ne santi ne school so ne school ne ka ne se sanete dia ene so hwe na omunya ntwere jeso mo twan akopem se awofo bia na papa bia betua ne ba school fees atua ne exam fees account ansa na master tin so abusha mahu ahokere na ne ye ka na mahu ba bia akɔwie akuafo kurum na mene mo kan akuafo kurum aye mia me kurum enwa yoro hosem ana mia me kura na school ameme kura eko enwa asem na me kan so hwe no yenim se enne ana kyena na mo twere esan se awofo no ma bebre se omo ho kyere omo nti school fees ne exam fees a etwa se yetua ebi ni mo so mo tua be 1 million 100 cedis ebi mo de 1.2 I can say 1.20 and I can say sorry 120 cedis no eno krampo e ho asema yetene a me kura se bi ka me anopai mi amenua a wokuma se wono ne timi sende miskana me kutua me ma no afiso tieti o my we mu na ye kase akuafo ho kyere omo na mo ntia ase no mo ba bia kowie so mo ba bia kowie enwura na me wono fifire timi sa no wo ba ye adwuma ne saa afiri be kona wie na wasa wo gina fimfim na de se wo twa U10 wo hu ne wo ye wabrabo nta ho kyere ne ntia na akuadwuma na enkoso ntimi te yema nkura no kotena fia